ma gege no kra e be frema ni bufu ye ka ndanda dwon me say se ni say jubana menya ai skano otama ayede akoto be be da ena me de monsieur on twen na me afina me we no ehwehwemu nti wo ye hwehwemu nyina di skano koje ka me pa cho manunsi enti ai me ba fi na me na ono me ba tem skano ena me de call ai banko dano omo me de ko to so abi national oh adum nti ehwo no de e brain nti but nti wo discount 5000 akoy e ma omo time de car ne ma omo she me 2 months 2 weeks second me ba but no kwen scan e ko shem mi kura na e chekwa na de ko no na mi kura mi nyedo kura ma because sana na pressure na ba no omo scan me wadi mako discount nti scan ko shem 9 months ana so omo from some na be ka bia kan ya na nyefe na majai because in share na omo say me na mepe kan ka mepe na omo atoma me na wo ya Akoma FM ka che wo mo say oh me call ye ne say na tie eto de bi kura me ne ono no sister no da ko ano na eko da kro pe na ana ne ko men ko imprenu okay enti wutimi nya aka no de wani je ho enti third one no ana me say okay de eko de aja ahwa na company dey be etimi kwat any time say say dia imagine sa ana me ka che boss no say me pay ana obi say me pay am say ai ana me dey kan ko mazi ana ye ko enhodwuma enti ye on ko na me bibitu na ya eko enti ye we kan na me dey kan e ba fi no ana me kire na mo fi na ma me na frame me e ka tell me say ona ba jaje memra na mo ye ohini bi ye wo ho no ana me koe na ya track kanum ana na ye din komo ana obi sam say ahun hye ne sen ana me si kire ne say kan de tama ye bi kan me frɛ boss no say kan ahun hye ne sen ana say de kan no asem ni nyina but say de omo kan say asa wo ya atwi wasen wadi sika no onfa ma me ba cho wonka bibia akye wo mo say sika no wodi ye adwuma de kan Akoma FM first for the to ha me na de every week bia no me ko tseska ema company no every week bia me to scan ema company say work and pay okay and every week bia me to ema into every week bia wo tia sign ema wo mo 800 okay na woni ye ma me so ko ne sen say breben e na wodi ne sika be ma no wo be ye adwuma na bre bia be ma ne bia na sesai no ya nya hye say ka no me tue sika ma no me to me dey me ma say aka no say ya tika wi aka na no aba bo nti no Akoma FM ya tika no wi aka no me de ka no ba adwuma na me de no adenti na ofre wo a on fa se bia problem bi wo ho a wo fre wo a won fa na won kyerɛkyerɛ wo mumu na wetwa wo ma bokora because ono so aboa me pa cho say antika sa me de panyino me so kasa before gogoda ma no tro one day bi ne ba panyin ba ko ya fe na kontuma o yare ana me de no ko ba bi yare no ya me de no ko baby me pa cho de o kan say o kan sa oboa kire say if you na ne sister kura mpo na we ni wo no go friend ni di na chi kan ne ho asem kura ndi ne sister no friend na wo Akoma FM kan ne ho asem di ne sister obi obete kan ne ho asem bi o friend na wo mfa say so de kan ne ya adwuma wo de kan na ya adwuma bo so me say go friend but 4 months and 4 months mama odi aya adwuma say ma odi aya months we and 6 months okay enti kapra kura ankoi me pa cho mama me na hwe me pa cho asama na me omo kire me pese anka me kire man ko si ha isma was yetumi nya bre ne ye kire asem we mu ye to be frank with you because was wotumi kire mu ye na ye hunu ebia na Akoma FM no so problem na ye hunu kano isi akra beye 3 gram mintu kra ko yesis because kano ha me me pa cho timunya hwe wo ka ne ho mpacho si afu de
she waka ne ho me ska ma company no ma me say no what the car no ama obi anipa ne yes ma no every day bi anipa ne yes 2 million what the car na mo obi twi and anipa ne every day bi yes 2 million and the anipa ne me one number me ko anipa ne so direct ko busa no waka sha me say wonu Akoma FM bacho da bi dia ten say mommy bacho car no eba na yes jojo me ko yes 3 million e ma girl me ko ma 3 million ana chire car no ha say ha me no ana na mu visa me boa ana me tie no na ma me say olu shira car so ma kosi no se mamane se o shira car so ma kosi am say na ma ya ba me say o shira car so ma kosi ati for asem way no say ye benya mu antiase ne nukra yi a ye beto aso ye to aso wa say feedback bi e wose ye de mamo no na ye de Akoma FM mesramo mo de mo ntwa me kakra na ye beto aso e wo ho na eno so ya ma ye tiefo anya mu ntiase ne kakra na ye brain nti onfancha ye Royal City Academy ye na ye school ye se obabo so me yensa no bomode na fa ne bra wa start adwuma maternity level no as 25 oba ne bra na Royal City Academy ye hwe wo ba no emfa ema o kama remedial classes wa kotro wantwa novdek bomode na bra na ya chechefo no ma ben no nche wade o kotra se wo twra wo betwa pa boarding any hostel wo ho chechefo ni midifo ene wo Royal City Academy ye wode chem so Plaza Junction for 0241667657 0241667657 na ayiko seasoning powder ayiko beef seasoning powder first time na ntwenam no dwanam no aponchenam no ebeye sham ebeye de ayiko jollof seasoning powder so jollof no fagum na nyede ayiko stew seasoning powder so stew no fagum ebeye sham ebeye de supermarket ni dwabia mu benya be 0244 160750 0244 160750 na quick credit investment yes say wo pebosia ni monimu ya de abie wadwuma mu wo de atrem wo de bie adwuma kasa wo ya ban na san kwankwa adwuma ye ni wo pebosia bomodia ne bra wo ni credit investment eni twaka bia che say wo ntususu wo ni account wo ni hwe wo ho wo de bomodia ye fa ho wo ba ne ye no ba ye hye ni na no Ghana card ya wo de beba na quick credit investment ya ma quick loan na wo de akwa ye adwuma fra ye no 0596 920833 0596 920833 oba wo Ghana card no and with the beba TCL Electronics quality and long lasting and affordable electrical appliances yen ye wo electrical appliances and bo wo form na ebe chare ediama wo ye papa ye TCL Electronics open world class TV air conditioners fridges any freezers here and ko baby say TCL Electronics friend was 0546 258047 0546 258047 NS Herbal Industry yani the NS ointment NS ointment me masasa me kunanse masisa minku papa na meka mpaboa mu de na mpesa kan bia mpaboa mu de ye mpaboa mu de ne bia ma amani wu mema no omu wuro ku ho se ya edemu ho agi ho nyina sentino agi be bia na TV so de na na ma ko de na se eh na TV bi so wo bia ya ti sa chem fo yare ba achi ni tiri ho asa de fo yare ba anya no asa de dancing na pampa mu pa kakra na de ba mun kan je so fa membra me me de na be kotos of mama sanya mama ma fa ni na ya me ne ntoko ya drop papa asase na nto so o dem bi mesra na de ba na me rafa obi o wa nkan won ho yi enka mesi wo pagya ne nsa na afi wo mo so ha wo mo ha adwene wo mo tina ka ma ne ya de ato ho no ubehunu na etufa wo so ns ointment mesi wo na mo mokwa wo ye mo ne moka mesira ma unipadua nye fe church mass wo wutumu nse unipadua ye wesra nkotere honam no ayi crocodile
Ernest ointment mama sa enkabi oba ode poya na hwede no amoamoa anampokra heat rush CB wa pampamu na pa motorway winya Ernest ointment na awake natural capsules eno na boa man ne member Pastor Julius awake the one dance here mama say we word na say one say bo awake dia na say word ne yama so we hear you no say bo awake na say ama capsules all Akoma na wokonum bi na kwato kataka anna babuawo na kwato kataka ya cha awake natural capsules mama se wa nyi bi anum a muawo ukuru no wasa num bie enti ene sofu ehira wa ni so a no ama wo ba asori bo awuwo obi a ji so baba jibi awade egu bebrebe eye ni bag relation wona ko jibi wona mi hira mo wona ko jibi na mu hira wade so anu mo che oba no awake bema no awake du ayo anum obi ankonom omuntu minka omuntu musa entokwa wo ho ubusa na dia se busa no busa ba ma busa wo ba no anu yankana monte tese eye sumasi ade but natural capsules na wonya numa anu ye fa na awake no wonya no ya na ye yare ro buyam awake natural capsules no ebi libido no ate kon beba wonu mato ntumi ni die wo ko fichi a wote ya oni nyina ebe free ho na bibia aye kama enkan wo kan she drag lane kinso keba repass ventures tinata Mas Akoma FM. Awake. Mawusa enka bi baseline pharmacy. Nisi pharmacy rejoice. Akoma FM. Yes, no. Ayis obia. Oko sofo no oko kana asba chena. Sofo bi sare wo tibi go. Se be ma na wu. Enkoye. Ne be na wu. Na die si won me kaya na ya mesere. Sofo na rapo awake na check capsules no the man. Wa gas wa koye okotia no awake wa fresh sofo na sofo se ya duro na me dia ma no. Na bebo adwuma wa de be so. Na me kaya okotia no hu ye no. Sepano a different software grants. Kofu dia capsule pharmacy, delight pharmacy, dry right pharmacy, bima pharmacy, and Coco Wusko B pharmacy hillside, and BB pharmacy. Kaso Mube Kumio Kumasi Dania and Colina Cable, and I have made pharmacy Chris K. Friend 0245 0799 15 0245 079915 and 027 65 377 Akoma FM. Oh dias esuo atware okwan ama okwan atware esuo afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wone wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenemu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no uduru ba heba center so ya eyade ketewa bi edema no uduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwansia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pen na wokọ ne ya nkyere ene ya ntwe wode ahaban ene to so ba heba center ewo kumase atonso agogo hospital na chi ho pe ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim foma ankasa ahaban kasa woteno abebuo mu eja wataruma ejuma ku be na tu na menene tena ya ntimi wie school na me fa afuru nyinsen na menyem ntimi wo ye no mewo me ba panyini no tama me kwa school no ena na busuafo ba ko ba ho se o ma me ni boy ni ntina bim sabe so na boy ni adwuma wo boa esitia bra na behwe abre hosem ebra wo hia Razak na wanya mfie be sen na wo mfie sen mama mi hia no me fa na mo mfie be 17 ben akasamu no kasagumu ye mame na wo sen
maybe a school mom there. Me fan number 17. Akoma 17 years. Now who JHS and SHS. JHS2. Okay. Now 17 years. Young just saying so and fear sign now because say me ma won fear one shine fear me de be ma won ubenya che ho ma me. And fear sign now. Mama na me had March na me 30 years. March no one you saying 30 years. 30 years. Into what 29 years. 29 years. Ha. Georgina. Emwaden. Sorry, Georgina page you kakra na hwa de. Na afa mo de video no na wo de atoso amame. Ye twa bra woni ne ma no ye hwe say Georgina said your city anie. Ye ba be kom die nti ama Georgina akɔwie ne say na ba ma ne ka kire ne say. Hwe de waye. We ye yo ho ade ye hwede wa ye wedding gown kra emfataw okopade no ho sisire ho so te sa George na nkane no na wa ma ne wedding gown wa hwe ye hwe say 29 years wo ba ma ne mfie san wo a wo hwe wo ba Facebook live YouTube live Onua TV wo a wo hwe say mfie san na ka wo de be ma ye nua ba no wanyina jani mfie onya 30 years. Akoma FM. Yadie no trase, yadie na wo so a enfie sai nie. Papa chese me yesi. Enfie nson. Pacha. Wako hospital ama wo makotwa wo kidney, wo mahwehwe wo nipadua mahunu se enye hospital yadie na. Mama pacha. Mokwa edi asem na ya doctor for e ka kire mo. Edi nka no. Me collapse kwada Aguna hospital. Wo ya dan? Me collapse. Kwada Aguna hospital 3 days. Doctor for ni hwe ma to me no mo se me nko asaman eso nko hwe Akoma FM na ahoro ni na yale no se ko asama ko hwe o si hwi ni afa Akoma FM hospital sa na otwemienu afa mu twa hospital mama na otwemienu bia na me ko no wa asaman sama na otwemienu bia na me ko ye kokko baby bebere ye ko asofofo ho ye ko adwunsifo ho ye ko baby bebere so de tia na tie enti bu ko hospital no no mo de ma mo nyina no anya ye na mo ko akonfo ni nunsifo ho no so o mo nso se de yen mama ye ko o mo si duabo ye ko o mo si duabo stand bebe be ko bia o mo si duabo ye ko na o mo si adane ye ko o mo si adane still na why na wabra woni Razak awudu twempena no why na ebo wudua Razak yana na mpena Akoma FM Razak na busuafo no wo mo so aye dan chechire ye mu first dia na ba ye no na ma me ne se ne ma me ne se me wo ba fie on mo fitin ya na obo odua no wo ba fie on ma na obo odua no ti me ma me dia chekwa na wo sin ya wo no mpene e ma me ne boy ne ntina bi ti ma me ko na papa ne se wo ba ye no wo didi na tema ada ne dua no ti enya hwe ena second so dia ne sa be na menyem me ba ka ketwa no ti na ma si boy ne nema na me ni ho be na nema na ma si ni ho na me se me nim ni pa kora wa be yi nema ti me ko di fi akwa ko bisa ne se won na yi nema na ti me ko ye no na one na busuafo no Akoma FM ti ya na ne si wa ba ko ne fen Medina wone ne basala enti wo no mo ne sa wo mo ne boy na ko ti won na me hu se sara ne Medina ni yenu nyina ebo odua no wo mu mienu bo odua na mo de me ne me ma no edase omu bo odua na omu de sabra no na wo pani no na wonyem oba no ba chan okay sa wonyem na ye bo odua nya kwapim se wo be wo ansa na enya wo ti mama me pa cho me wo ye na me nya abosome ene na otwemieni na me no fo hunu ye e pae ti no fo hunu pae ni mu ana firi wo me nya ho to bi mu bepem ene enti yenhwe ebra wo no fo ne hunu pae ye wo yari ye nyina no yade ne starting na wo ne awudu ena tie me pa cho me ye basa no oja me wo enti emwo ben yade ne ba ye no emwa ben na awudu ebu awo ase bia yenko hospital yenko dinsifo ho yenko konfo ho yenwura ha mwa ben no de bu awom mama wa mwa me hwe hospital e be ko me bia me mama ne be papa da uruma wo yare ye nyina wa mwa fi me kura da be si wo fi kura da be ni wo ye no but wo nyinsa ye no a wo ye no before yade ne be start ye no Razak ene wonya enam nkita won no die wo second born no me wo second born Akoma FM wo second girl no wona wo anabiem kwapem nei ba cha ai
Uwo yana yade ne start yana. Pacha me wo yana yade ne start. Me etie for ye ba ne the video bi abeto so ama wo ahwe. Enkuda no obie su na areho. O maame ye the video bi beto so am wahwe enu nti enement na enye fidie no free ha na ene ubesu media medin kansu nti aka wo 3p garlic mixture 100% garlic extract eye bibidro ankasa ya piwak natural ne wonom dia ba ye the natural plant juice aka ho vitamins minerals vitamin C ni nyina ebi ka ho se wo pedra ewiase na senya eye natural bibia enfra na eye 3p garlic mixture na wo winim garlic adwuma boni pedua ni mu na ya dia ye draba amansan menye twinya doa obia ntunhia na ye nonom na obedi ho adanse de akere me ebi immune system na high blood pressure menstrual pain sugar level when I know anxiety why you can say to the stroke anampo and the shewa ojonso tentem wofu na ye kapo aye stress when ya 3p garlic mixture amansan ade atomedro tu benya bidane ba Mr. ba kwalenak apidank and angelos for piwak natural nyame adomode 3p garlic mixture ba it was 0248928824 Akoma FM 0248928824 and that's 0201000021 your growth fine herbal tonic mawansa enkabe wanu matwa wontumi ni die wonai wonsa ya na yetititi woda na dwa wontumi na ade abeche wonji wo ba bia nye waye mrankasa sanso na akofechira wote yawo wo fechi konsisi so ye opese moja edi afrisane ye woni padua ni mo na enande strade ade denti ni mu na afa wo wedie ye fema wunyini yi a ye grow fine moja dro Mr. Bakwalena ka Bastam room smart herbal boase Fred Menseba pure leaf apidank ho benya be chemical ne ba shop bia mo wo benya grow fine ohu se ye ka na grow fine dendeu bo modia na gina ne tobi na the finest herbal tonic say empanifo ene a doctor fo nyina agiatum enu nti ya ne the finest herbal tonic of the year Mansanka be free Dr. Grow Fine was 0244 596532 0244 596532 mema ye maame akwa ye ne ye maame ni nkomo kaka na afei de won bia mama na pomte say ewiai yo wo be yare ne kofa bai de akoduro ede en na woni mu fa ho ampa cho dem ni mi fa won say ebra na okọ school no kofa boy bi fere no Razak enti Akoma FM me ka say ka wonyai entina se na say asa akwara de wadi nka waso no enti ase enye dwuma enti mu wana boy ne se wa ba ako e bae anu say yi ne niema bi ohobia no fama no no so nye ne de anu oje enema de ko ne wanka hwe eti ne wofie na ba mebe ko school nti on ma na ba ako bae eti obo ne ma o ma me panin ye fa ne ma me hawa me se wo mu apia mo ba eti o mo ba ya de ga ne be kan say maame me ba ho na wo ba George na awudu Akoma FM se wanya awudu achiridie na se wo sa akọ awudu ho a ye kura mu bosom kukura wonkunu ana wakasa nti wa na odana ni ana pa wokoi nti odana ni koye no ana me di akira me ko ni ma ga ni ma me ho ana me ko ankobo ne na ma ne so I would about hospital na did I with 360 capsules the aba awututu ni sisi yade ma wonsanka be ununu bia be ko Daiwood ointment so wa person fatwi wi a na wo de bia fama sa wo ba be ma fatwi a na entume enkobebo papa omo a wo mo anom Daiwood 360 capsules na de Daiwood ointment so atwa na wo mu di ho adanse pa Daiwood eba mesha no sehwene na dro no ano na malaria fever be ko na watumi edidi hye so wo benya bo heba no fama se hye obia mo fra 0201 681717 0201 681717 Pastor Julius yen hwe Akoma FM ya chat fu nyina bio na ma me de me no de mi hu abrante ne because I'm planting can you be na kom planting konya ka you be na kom planting konya ka ne mema akom planting atwe bi dia ware o mu nyina betimi akom experience ha and yes officer me kwa wata was our experience now ta le shewa me nya sure say ko bi konya ka da dabi an konya ka da antinka me abrante ka de mi susun se mama se otumi akọ ene oba akọ starting planting na se ne ma me kratimi hu mo bosa ne bank bi eye work can say work and pay na ateka fa ntimi diske ko to ase na o mato ka na mo no ateka na wafa eye den Akoma FM ni produce ni nya sa adwen pa no ade ma sabio o mo ma empna
eti kanu go enough say mama ka dia asem ne be ku bi ansa san ka be pie e wa ha me nya shot mo the second atom nim so mo ku enti na mo nte ase e de ensem kan na mo ka mo person bete wase enti wotimi am na ba bedu ha tibi de me hunu say be ma na or I don't great because again can say me say me hear Subana na me say say see grandpa yan wo yemponie ana me hear we na ya be wo de na me hear wasa ahwe me ba na say biribi ko yi wo be ma na fa because o hear o mo akom hu no ma jema ma me de ya kofo mo ne akwa kotunu fu so betia ya be boa no na watimi ni ma no because won ho adwempa ono so nya ho adwempa Akoma FM ma na first case Georgina minister ascend I think 150 cities from US at the ambassador and permanency me you know me so papa careful so travel and tour was brand one for one to kwan when you will see kanisa dey afo bi eye enipa benom no careful so di ne huni enu ntu person to kwan kwan dey akokoma se men high tension and answer for careful so I was 0278 902965 0278 902965 na onye was so na shane so me say ene wotwe ba pada ochie ba pada boa ma ne mema sisi Akoma FM tu ne mu san ya de free mema ne ma ho na fe aboa ma kwatenka no aba stroke ulcer na koko aprogu ma pressure no so akwa na eye ochie herbal pada divine hope herbal center de ba ye wo makrobusu kuruwa junction me pa cho ya frɛ ye no 0551 228281 0551 228281 na eye bejo so ma obi atu energy catering service ye be no wadua no dia ma wo program na wo ye no frɛ energy catering service nye man radio ne hwe wonyam ye wo breman ye beben mu eye frɛ energy e was 0243367993 0243367993 ekya Marco mame baby Akoma FM mame dan nem na memfa something sanka ebe no bunuye ebe no mu adu bunuye mame na asante 40 me ma wo dan nem na me sanfa me ba ni bibia nsanka ho what be that ahemfa biem na wo hyiaye na oba no waya de me sra girls ne se wo monye saa de no wo ne be ma ne hyia na hu se be ma wei menene tena na menene wo a emwa me amesra no waye ne fast ye hurry up anu bi na ge ya ye waya de papa enti na me ma no se ye mwa ho mu no se ma no bebrafo mo ha wo mo e ma na amwa mo asika ne de ahyehyem omudi ahyehyehye bagim omudi bi ahyehyɛ draws mu omudi bi abobɔ bi pɔ e de abobɔ omu sisi ase omu mfa ma mema no efiri se omudi ma omu a si ya no mbe ya omu si ya inti ma ne di sika na siesie mo sesa mo brabo ne yamoa mo okay Meda se monsesama braba ne yamoa Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwa ye na ye won fidie de betu wunsuo no de ama wahu bia emasem efie kotopepe na nankanso mu ina ba be yusunsuo no na ehwo masem Waterfalls Drilling Enterprise entu wunsuo no ema drilling experts anyone mu ebo ketewa bi nso ne ye beje wo ye wo baro ni Akoma FM ba clinic na wa brunsan kromo wadwe so frayen e was 0246 265707 0246 265707 and the Grace Academy bra ye wana chechere fo mu akunini ene ani ntini wa waben no want to wase a obekere wo ba no ade fa hu se oba no na adwene wo fom sitie crèche kindergarten primary and junior high school bomodi an bra ngomesu mu aka de de kira de sua de and the Grace Academy ya to fence all afa ho enu nti security pampe oba ne ba wo behuna de pa santase anyinem ena behuna and the Grace bra ne be pa admission ma wo ba no friend e was 0243 784762 Akoma FM 784762 Royal Joe Park Natural Clinic dey me say white oba wodepoa tena wo so fie kotopipi mu nie e sai niema wodi akoba bia no nuro na so nko de wodi wura wodi twa wodi yetan na so Royal Joe Park Natural Clinic se bomodi an bre na odepoa dro de one touch omo ha na wo pa awo waton 17 tan eye eduabo hu mu awade na awade mu nsensem bra Royal Joe Park Natural Clinic o pa wo abra ye wo anwuraga je ne adwesu mu ha ye bense cheduma si Rabank 0541 407586 0541 4075 Akoma FM God's Mercy Construction Trading Limited and yes open shop and answer apata atomu adia bomodi anemra ne ma ubi ne buono eda from ahenema kokobi 18 station and abehunu God's Mercy Construction Frayan I was 0243 178207 0243 178207 Evangelist Marco
ya mama no ne maya na eba no ya ka se mpratwe munyai musi munyai yenya hu se munyai na futuo ne yade be mamo no kwasem muda mun kosoa na mun twe na mo twe amun we se mun kamo maame no mo papa no mun ko wura Akoma FM se mpratwe nti won be ama me sika akodi ubi udi agro be fa di udi agro obefa sika na di because wa hu say ehwafo mama ne dan adam wontu aka ne aka moto aduane ma ne di omo akwa homa mo like way bibia e free ade afo bia nso kum kwase ya ena wasa fa nipa mu aka ho wo yusu no free wo wi o se sa fa ma me sika ma me nkotoka wa hu say mofo nti e be sere ya tum fa se munya apranche Akoma FM na mo twa mo fa nyansa ene adwene nto ho na man kama ho fa mfo ma nwuram esa abrewa kasa abre nkotene ba bi na o ne oso okwayem odori koko kakra wote asuo no wama akwa we ni tiri se ayi wama na ba jiskara kodi so emema nso muti afutuo na mnya manko na kwa warpa emema nso tibi kobi ya kobi kwa mu hunu nyansa na mbra mu ho ase madam ase mu hunu nyansa mbra mu ho ase integrity na chaka neke why you frame no bai integrity na chaka neke wo ya do mba content lab services ne ultrasound scan na you know Akoma FM no ebibidro papa ya di free Malaysia Hong Kong Australia Japan India Ghana maimu ebibidro ya de sa ya de pa ebi ewo ho wonam akwa ni nyina wonya yade ana yade yensan yade oba ho bebo no mpemu yare sanso wo mo expert ye wo Ghana legend ye be mention government hospital no ye adwumadwada to kosi memene da frɛ ye no 0243 459385 0243 459385 amema me nua be makwa ba kenya do ba hu wache me show yes nra yankwa Daniel Ben Trading Center nua ma me da wasema me panchi akese free Daniel Ben Trading Center famaye na tifo nyina de me catch you tifo Akoma FM abambo dra Daniel Herbal Center ye dia bana dan den nyina ye betena kasa fie so na ye catch so onso kope binom na ahintasem a wom ni se aduane a wudi na nopa aduane a wudi na wia aduane a wudi na nwumre no abambo adro be na ode ma nipadua no kai hu se nipadua no obeyare a efiri yam busa ho se henfa so na be fa ebekọ ni nyina ne aduane a yedie abambo adro be nso na ade ma nipadua na me kanfo Daniel Herbal Center yinu pa ide aba ebuo nipadua no nwenduru abebuo nipadua nyina no ebi wom ene ye wo Danima Herbal Mixture Danitone Herbal Mixture Dani Herbal Capsules and a DH Ultimate and a Dani Poster na nyina no eye manipadua no Danima Herbal Mixture no eboa nipadua no obi piara atidi edina to fom na num ato a wontumi di na poso aye mre a sebi enei yare edina to fom a ne wontumi ko ba bia malaria ani ye pade a me ba cho woduro no eye ba kope Danima Herbal Mixture and a Danitone Herbal Mixture and me nua ba meka asem ahintasem bi e di a kire Ghana fo na ma kire Ghana ma enei edura wo se wo monom Danitone Herbal Mixture na yedu so ye frɛ yare bi low libido ene uyima na gina ho no ma emu miensa e wo sa yare wa Akoma FM miensa e wo sa yare on bi ene ntie ma no we okso kodwo papa hwe ene no akoso ya papa achina no akoso ama papa achina chi no akoso ya akoye sesabi dwaman na ene ye wo bible so e kasetia me pacho enye tofi bebrebe ene isa wo koda wo na won chaten kan yi pa wo mpem dia me pacho wadro no ba kope Danitone Herbal Mixture Danitone Herbal Mixture we o nom no mesro na esem ma honam nani no fefefe na na wontimi ni di nso a me pacho san koto Danitone Herbal Mixture wonu mato wontimi di aduane so wonu wontimi ni di wona no de pempem wonu yesi arthritis haw wonam no hu awo do kakra bia no abre me pacho kope Danitone Herbal Mixture ma ene de na abawo me pacho onti atenkan ye dia mesro afichire no onya ne ye afichire no bosom ne so anasabi utwadwo me pacho kope Danitone Herbal Mixture me pacho bema so bema de sabi bema de wo so timi rura na yetimi fro se mira na nei wo sori anopa na oba no wantimi amfa tin milo yi bi milo man kan say wan fa mesi pika wan fa mesi bed ni to am bo bema no watip ko say sabi minu abema wadua na ready dia na che say how much no anya aduma me pacho me kan fo
Dani natural capsules edi ama obi biara wotie bema bia wotie bia no me ba cho kobena we enko pompe wakoma enko ma yare bia nsusanso bia da achi bi we be mase bi wa ye adwuma se the first now ye adwuma pepepe no ene wo na wo 18 years adwuma na ye no ene wo 60 years me ba cho kopet Dani natural capsules obe won say yes ye waduro ene ye waduma we mesra sisie no eye oya wapo adwuma ba bema honam ye oya ukoda wo kaja na sabi aduro no intimi nkoso dia me ba cho kopet Dani natural capsules obetimi afre was 0244 36 46 51 0244 Akoma FM 36 46 51 wona wo hwe TV no betimi afre number no ewo so me ba cho wo yare na enei wachina na unya ho aduro dia me ba cho bra Dani Herbal Clinic Dani Herbal Clinic yare bia de ware bia ye besa e dia ma ye wo Ashtown room mpacho wo de wo Dani Herbal Center wo Dani Farmer borum ba bia wo ni nyina adwuma kpako na borum na kire npa se o ko Dani Herbal Clinic na yare bia wo bia me ka hye Nyankopɔn mu nyam se wontimi fa yare no ensan fa nko wo chida me pacho Samson and they we are drugstore over the counter pharmaceutical company. O pesa obu a community dia beji Dani Herbal Center yenu pari bi nefa gum nefa bo a community no. One so akoto Dani Herbal product bia no so no. Utu oni ese bi ni won ma me so sawachi frame number no me chiro ba bia bi won na nso akope bi apiato. Ashtown Rome Misty Herbal Colina Fred Mens anase BT Royal akọ no akotobi me pacho yesi ye de bia gu honom yene ye de bae no Dani Herbal Center obae honom so na obetimi abo awrem ye Ashtown Room na Dani farmer ne di hwan mu se me pacho wo santase Akoma FM chemicals ye ni do so pono bi ewo honom pacho ba bi biara abeko bia no o de also open Dani Herbal product no bi e de ato na me pacho wo prostate o prostate na how prostate no Johnson no emaye me pacho o Johnson so ane emu yo ya ana o Johnson ane mu apai mi no me pacho kopet Dani prostate o frey ho akade bia de be ma Dani prostate o Dani Herbal de ye say abambo a ye de mani padua ne de ye mu a eti Mr prostate no yin ho adina na wontime nwonso a me so kone kopet Dani prostate o kwa koye say ne Ghana for na say ne bema koda hospital near the Robert Tony bema ma na chese uguma so me pacho bema bia prostate bema bia prostate na hormonal glands and also hormonal changes no ba obra wo nyini na wo prostate no sabi eye kese mu bai no so na emia odwunso twa no emia odwunso twa na sabi untimi nyunso na chese prostate na yi no na nei me no kasa me mpese bi beto no ntino bo modern na kopet Dani prostate wo abra wo prostate no anase prostate na enye kese na anasa o Johnson enkem na wo koda ho machi na o Johnson tentem so dia mesro na chese o prostate no eno so ba anasa eye kese ba bomodi na kope ani prostate o na so Johnson na be memu hyehye no o Johnson na be memu hyehye no onso kope Dani prostate o na chese prostate no so no eho ekamba obi nso on ma sabi ono o Johnson na sabi mocha pa ne ba na chese be health an no me pa cho onso kope Dani prostate o ebe ya mesro o de o koto afre ye e was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 ene me disua pompon so pa no edian low libido ene ma no Akoma FM atenka no mo amuni atenka no mesro nya tofidie mesra mo nye nro bebre tonso kone kope Dani tone Herbal mixture na efa bo ni pedua no ban ubenya tenka ni ubenya feelings unya be mada me kan sex drive no ebe kosru yi pa ma wonso no se be wanya tenka anase wanya nije e dia ma okunu anase won kani enei me nkomo yi medbesia na bomode na free it was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 adondin no Dani tone Herbal mixture Dani Herbal Center yenupa ye dia badwa so no na we dey say maade no monkofa Dani Herbal mixture malaria duro no so no malaria de wato from ba dia
kɔpɛ danima heba mixture yɛdama se yɛma monity dasene yɛbɛsan ɛhyɛ bi nyamensha papa pa yɛfiri dani natural dani eba center for akache ena yakɔ yɛ ne ntima wosan kenro ni bi dani ma daniton dani natural herbal ena afenso no ɛyɛ dani prosta o na no bi na abɛhunu sɛ nnuro mu gu ahodoɔ beaver clinic akache na sɛ yɛkɔ no beaver yɛwɔ medcourt pharmacy ɛdan ne medcourt pharmacy dan ne mo yɛne ba na edi ɛhwɛ ne mo ebia ɔsɛ ɛnhyehyɛ yie ɔsɛ no ɛwɔ problem a bɔmɔdeɛ no hunu beaver clinic na wɔn mo nye bibia ɛmfama kama no watumi adi nkɔmɔ bedwam no watumi nso asere wɔ bedwam na bibia yɛ kama frɛ beaver clinic ɛwɔ 059 3834 059 3834 ene womo ene nkomo na Zoe fertility and alternative medical center bomode na bra yakache na ye free medical consultation, free fertility checkup, free prostate check oba ne bema mo pa wo ye diagnose the bedwen mu hun ba bia yade hinta na Zoe fertility and alternative medical center ye dra yade aba agent ha na agent ho me na eye Fertizia plus capsules no woman won saka bia oba balance female hormonal levels no na a boost your ovulation afen so aboa ma menses no etimi asisi so na abaye aboa ma be magina so obagina so eye Fertizia plus capsules ma wonsa enka bisesia na Zoe Fertility and Alternative Medical Center yawo Adenta New Site ye ben CAF International School and na odoko so yawo Nico Lizzie Hotel enchenwa ubenya Fertizia plus capsules ne bi EDF pharmacy Snowdog pharmacy Frayan was 0243 239 534 0243 239 534 na 020 536 614 0205363 na bibia ye kama afa yenkwa homa so na yenkodi enkomo ye ne afrefo ni enkomo eye 03224 98035 03224 98036 322498037 and 0243 114497. Hello, we did it baby afrefre. Miniaba baby. Miniaba of a ni masuma tantampon kufia se no tankoji. Miniaba and wama offer mesu papa uni abem and mesu papa. Miniaba maybe a mamma Miniaba and the Namaka Bem and last season was head. Miniaba man a credit or person booming planning or mameno. Now will be all the car you say to be the was at the car somebody powerful. And I won't say any you say Simon with you. Ekwese bube nuobus for boom amene ne ba no biniaba enya kesi mane ke kwem te bia kan wo bia no biniaba ye na mamene ne ba no mo sa ko mo eja pade me da biniaba ya me esha papa biniaba ma we did ba bia free pa je se mo se ka se diga okay yes you actually last second case be ma no see the way kwese bube ma pa we irresponsible oba ne ye to ko no ya di se bu mo tmo ngre ti bi mo tna ba no it's a way cardinal. That's not a dilemma. The moment I'm calling man and my album of the Aduboni, if you can watch it. The more you can go on a team, that any Pabulin, no, I'm your only papa. Not just a man yet, just a little what you know. Okay, I'm also to know where it's possible to be much on one. Not to go to over papa. Let me tell you. Nyame enshawo papa 0322498035 0322498036 0322498037. Wase Maa Akos today the Diabo is fashion for both men and women. I'm even scared of relationship. My name is Philo from Tema. Hello, we didn't baby free. Hello, Maa Akos, Solomon here. Thank you, Sophia. Yo, Solo yet yo. Maa Akos, I'm ready. I'm on the more number come just about that's the show. Now, not about them. Akoma FM. Aha. Well, I know any more cry means we didn't baby free. But every to make Africa. Okay, yes, you. We come in your banner. The same person, very no. This no come as one of Longo in Su, Hagen Bar.
ndi select yanka omo fulonko sabo so no cha kense nkobire ye be boko. Okay, yeah, that's it. We didn't baby free. Obako. Mira. Maho. A jump on Broffin highway. No, I do just want it. Council. We are not going to know all said one who is a ben and so. Now, Marquis, your best server Jack, your best server Jack. But they say, what was that of Mumano? Who possesses part of the possesses part of Mumano? Not one. Ẹjẹ akọla hs bẹtẹ fìdí so àwọn kẹsẹ ẹsẹ ẹnyẹ ọrẹho adẹ ẹmẹmẹ yẹn hwee ẹmaa no yẹ fọ ọmọ ẹmaa nso bọmọ nínú họ yẹ fọ ọmọ ẹfọ ọmọ ọmọ yẹn ọmọ akọsẹ tim náà yẹ sọ wọ jẹjẹ mu ọmọ yẹn nipa ṣe lè di nipa do a wáyé nínú yẹn bọ ọmọ yẹn bi na ẹnyẹ mi fẹjẹ wáyé wọn ṣe ọba mi má bẹ kyẹw ọdẹ mi náà fi yẹn nàìjíríà bá mi ọmọ akẹrẹ. Medase Papa Patrick Fabian was good afternoon Maa Akos good afternoon hello we didn't baby afrefre. Yẹ fọlọ mi Mohammed Haruna. Okay Mohammed yẹ tiẹ. Mpacho get no seno si kana samo so feso no na boy kura ba wa no mpe boy na himu ahwe boy di mariska kura no onji mi wa se get ni boy ni eyede aye get ni bibi wo di bibi aye get no ana get na ere ape get no enti fe ati get na ni so awie no ana wa ere wa twi get na di no ere no bibi o bia o mra me de bi na no na won hwe get na get won to no wa gura za ko fani mu asapa mi nua bi ye fre Akoma FM Bubefu papa. Me that's sending you no otia ne bubefu pa. Was hello Marco, this case is serious so. I serious pa. We didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre. Africa yo. Me pacho yeti. Pacho bosmana ma me no boni di no. Pacho wa won ko. Dia le sama no woro. So o me dan bia kama bia ba kama nyame nhira mo papa pasa mo ma ye lead no o say hey Akoma FM you do all nyame nhira wo papa mo bin so Akoma FM I can't keep my eyes my God not just say o chese wo susa we didn't be afrefre okay yet you me dey Razak dey na me kakra me picture on the man Razak say all Susana na fi won per get no se be bonya ho den all se na won se kwan su pa no fa no ko be bia no ho be ne be ho beto no san se idira za ka no kami kam ko ne kemuni ka za ka ne bi e na fa it is sana won se za bi on se de kaman yeah that's papa was Maa Akos I can't stop crying was susa waka Georgina de no say very sad Akoma FM ya semo obi su message awodi aba no was say I'm sad empacho mo the message ne ba ya monfa mudi enka ho na yentime mo hye so ema me say phone in segment no Ayona pharmacy and so ya sene wo mo na de pressure capsules no oil no aba sisi yade wa ho tutu wa aposo and ya ya bomodi an no capsules no na oil no fa ko ehwa ka no na we de oil no so atwitwi na anono mu wo ho beto papa frɛ Ayona pharmacy e was 0243 123224 0243 123224 na ma won sanka pressure capsules Akoma FM no so ebishane so sa ebo no so pepepa OICTV ebesan repeat Akoma Mu Nsem programming na fe nondu so ba na onua TV so asan repeat ni biem ede amamo se de meje mo na me de mo ahye abusua pani same e champions na fe wone na go fama ede mo akọ agoprama so na de ko twi pa brema e fa agodie mu nsem bia no wode amamo enyiwa fidie no mfiri ha